abagore batanu bakize muri Afrika. Ikaze kuri The Gospel TV, ngiye kukuganiriza ku bagore batanu bakize muri Afrika, umenya aho bavukiye, background, business bakora, abagabo bashakanye nabo, byose biteye amatsiko kuri abo bagore ugiye kubimenya hano. So reka dutangire. Umugore wa mbere ukize muri Afrika yitwa Isabel dos Santos, yavutse mu 1973 mu kwa kane ku itariki 20, afite imyaka 52 kuri ubu ngubu. Ni umwana wa mbere wa former president cyangwa president wacyuye igihe muri Angola witwa perezida witwaga José Eduardo dos Santos, narimvugishijwe. Yashakanye na Sindika da Colo mu bihumbi kuva mu 2002 kugera mu 2020 n'umudivorce, yakoze divorce. Papa we yategetse Angola kuva mu 1979 kugera muri 2017, ndakeka aribwo president Eduardo dos Santos yavuyeho, ntago nkeka nibyo. Afite ubwenegihugu bwa Angola n'ubw'Uburusiya, afite biliyoni 2 z'amadolari. Business ze rero yinvestinze muri business mu bucukuzi bwa petrol, mu real estate, like nko kubaka amazu mu gice runaka cy'ahantu akagenda akayagurisha cyangwa se akayakodesha. Ikindi mu bitangazamakuru, mu televiziyo atandukanye, mu gucukura ama diama iwabo muri Angola ndetse n'uburyo muri international, muri South Africa n'ahandi hose hirya no hino ku isi. Ni umugore wayoboye urutonde rw'abagore bakize muri Afrika igihe kinini cyane, ndakeka nta n'ujya umuhinyura n'ubu mu mwaka wa 2025. Umugore wa kabiri rero mu bagore bakize muri Afrika ni umugore witwa Dr. Florancio Arakija. Ni umudamu wo muri Nigeria, yavutse mu 1951, avuka ku itariki 15 z'ukwa karindwi, afite imyaka 74. Yavukiye Nigeria, muri Nigeria Ikorodu ko bahita. Yashoye imari mu bucukuzi bwa petrol, muri bino bintu by'ama real estate nkuko nabivuze, no mu mideri. Shakanye na Madupe Arakija, afite umutungo ungana na biliyoni 1 y'amadolari. Umugore wa gatatu bamwita Dr. Ngina Kenyatta cyangwa se Mama Ngina Kenyatta. Ni umugore wa former president wa Kenya Jomo Kenyatta, perezida watashye ariko yayoboye Kenya igihe kinini nyuma y'ubwigenge. Niwe wayoboye, yafashe na Kenya kubona ubwigenge. Ni umudamu wavutse mu kwa gatandatu ku itariki 24, avuka mu 1933, bafite imyaka 92. Ni former first lady, yabaye premier dame wa Kenya igihe kinini cyane. Yashakanye na Jomo Kenyatta kuva mu 1951 kugera mu 1978. Afite umutungo ungana na biliyoni 1. Nawe business ze harimo ubuhinzi, amahoteli, ubworozi, afite ibintu byinshi bigiye bitandukanye hariya muri Kenya. Umugore wa kane mu bagore bakize muri Afrika ni umugore witwa Haija Bola Shagaya. Ni umugore wo muri Nigeria, yavutse ku itariki 10 z'ukwa 10, avuka mu 1959. Yavukiye muri Kwara State, Nigeria. Afite umutungo ungana na miliyoni 900 z'amadolari kugera kuri biliyoni 1 y'amadolari. Afite business zitandukanye, business ze zikora, ariko mbere yuko ajya muri izo business yamanje gukora muri Central Bank cyangwa Bank Centrale ya Nigeria. Business ze rero iza mbere zigaragara cyangwa se zizwi nuko exportinga bino bintu by'amakamera, ibintu bakoresha mu bintu byo gufata amashusho n'amavideo, amashusho n'amafoto, photographic materials. Yarabyimportinga nyine abizana mu gihugu cyabo cya Nigeria, gucukura amagaze n'amapetrol.
ibi bya real estate nawe yarabikoze ku importinga nanone petrol zivana mu gihugu cyaho kijyana ntari ndetse no kuzicuruza mu gihugu cye. umva n'umugore utoroshye, umugore w'umukire ashakanye na Arakija Shagaya, nawe w'umu business mogo cyangwa se mugabo ukomeye muri business cyane yo gutwara ibintu n'abantu hariya muri Nigeria, nawe uturuka muri Kwara State. Umugore wa nyuma ngiye kubabwiraho yitwa Dr. Stella Okori, yavutse mu 1944, avukiye muri Kano State, ariko ababyeyi be baturukaga muri Anambra State. Yize pharmacy, afite masters muri pharmacy, na business ze akenshi niho zishingiye. Yabaye umuganga mu Bwongereza, aba mu pharmacist mu Bwongereza. Yashakanye kuri barista na Emeka Christopher Ozowumba, na Emeka Ozowumba Okori wapfuye muri 2014. Afite abana batatu aribo Emeka Okori, Uzoma Okori and Chike Okori wapfuye muri 2005. Business ze ni Emzor Hesco Zaron Healthcare Limited, ibintu byo byinshi bishingiye ku buvuzi no gukora imiti. Bafite na foundation yitwa Chike Okori Foundation ifasha abantu mu buryo butandukanye, ifasha abarwayi hariya muri Nigeria, ariko business ze nyinshi zishingiye mu gukora imiti. Afite uruganda rukomeye ruri muri Ogun State rukora imiti. So if you find this more interesting, subscribe, like, share and comment, and thank you so much.